Fashala Kargil Vijay Divas ne 25 BC Salpong Saka Avona Kitingina Ashalo Ladak ne Kargil War Memorial Khumriwe Borom Yafarka Montri Bokrok Narendra Modi Avoni Yagulo Pakistan Karakhlaiwe Warning Rika Avoni Yagulo Bote Bashaka Pakistan Light Hangzak Salne Party Mono Nogui Bumungsa Serengya Joto Terrorist Rogne Hamla Khalaiman no Fail Khalaibi Nisang Light Hang 25 BC Sekang Kargil Sobawa Shahid Angne Rogno Kolomong Yafarka Montri Bokrok Avoni Logiwo Modi Te Bashaka Ang terrorist rone sardar no sanani mojugo je boroni saitung mong kuno dino fano fulfill engya terrorist rona jen nangmani no jawab rinai Jammu and Kashmir ne ham khraibo kebengnai rona challenge khlaiwi mechane rene bharat hakotor borok terrorism te shedo war no use khlaiwi tongo ang tini abhai kaisa thaini simi kok sawi tongo terrorist rok kaham kheno ani kongna khanawi manai jat ang borok no sanani mojugo boroni saitung mong kuno dino fano fulfill engya ladak fano ongthong eba Jammu and Kashmir fano ongthong sing ham khaini samong khlaiwi tongo eba khlaiwi ne thangnai 5 August 370 egno batil khlaiwi reka avoni logewa tabok Jammu and Kashmir ne hamkhrane bagai buskango agoi tongo borok infrastructure te tourism sector belaikeno nukjagai tongo financial Kashmiro cinema hall bu kholok jangnai Srinagar bisikolokmani yagolo sia community lukurok takia palai laika asale fongo Kargil War memorial thangai sogaika mantri bokrok Modi avoni sai sekang Narendra Modi social media wasika Kargil Vijay Divas joto India rogni bagai kaisa nangkok manishal aboni logeu bote bisika china hakotorna xerox safety khlaiwi sep khlaiwi tongo borokno jong jotno khaka hamya foro sinkonla tunnel project ni samong botang bo cholinani chengoi tongkha lebai thanglaiso khlainani bagai kaisa project ni yaprina harjaka shahid angnai rogni bihik baibo kok sakabo abono karaibo sinkonla tunnel project go poila blast khlai rekha sinkonla tunnel project 4.1 km kolokte twin tube tunnel by Sanamjaka or tunnel Sanamjak pro je Bishobrum no levelivo thangai mane lukorok or tunnel Himachal Pradesh ne Lahol Valley ne Teike Ladakh ne Zanskar belivo thangai paine Srinagar jila Kargil lete manale atal tunnel Sarsu levo kaini beli Teikeno levo thangai manai fiaba or tunnel katal Sanamjake thanglai suklaina ne bagai belai khano kalai angnai khanai shawi manka ashalo Kargil sobane shahid veer shongno borom yafarka kendra ne defense minister Rajnath हमने सत्य संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे,
दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कॉक खरंग।